for your mamma Cecilia Marfo, Echo Piemo, Ewo Kingdom FM. She said, Oko granted interview, Ewo. And no, and now Fifi Pratt, she said, Ebsan and some a fan of Bravo home. She said, the lifestyle, the career, the Bibia, and no end and channel or signs to Ebsan as an on the Diana Asamoah. I'm on term etisen. If you say ever tall Ghana, some say, she said, Bèef be air, Cosso, Ewo, or Muntema, she said, any beef kettle. Eno ena Cecilia Marfo e de betu do che in some media o chirechire ni na emu abushan for mama yenti ne nu nsa oh eye fe papa nipa ya na so wa o ye friend say what sorry no ma problem o na feel na then I go tie ye I feel I would say let me walk around oh daddy I no pay ya na you be post to one no be send ya dey ma say why is it not the same person oh there who control shame about themselves oh Diana Asamoah so onye metamfo yeah no ne ye she producer ba konsa onye metamfo Diana Asamoah na wo catch from na mama nchel so bi wura honhom a o kai ne bone ti enye sama ye bone o so obi owura honhom mu bia no so onu obi kura e wo fighter enam nyom na woto no emutumi tumi ye ni mu adwuma ntenta so ena obi anso nya mehwe obi anya mehwe ndi na ise na me ne samedi agro eja beef oya eja memra me enkoye beef na me so onfa na asem firi me so I want to be kasa achiro oh agro no di se samedi obi kan enti na ise na me so onko pe Diana Asamoah mra ni ye nye program no no nye refi na ye nyina ye ntobro nyom enhye Kristo ani onyam enti nyom de wutie mu a ede obi anya obi atamfo Kristo heaven na ye kono obi oya akabia ensi heaven and obi a owodo bia o kita Kristo hearts ne onno no na onye nyameba what you say me mean to me mfa obi mesi ba bi na metwa menye ewo say FM so say you Ghana 40 as you say asem na o kan na wo keli agro oh there be obi ani say ye che say ye nyom ye omra ne nyina ye ntwen ne ye so ne urade ya ka bom si esi Diana Asamoah ne mama sisi ye ba benyo so yi ba ite me da we yi ba ite mama brofo na o kan ye brofo de no de omra me anto o da so jina so omra na mo to brofo e dey tina ma o kasa like dey dia oh enya bone kra many eje se sabe ye nyina ye gidifo na Kristo mo nso ye nya sa obi nipa onu obi problem crazy a eno na ma ye hunu Kristo an se me kokuma se na me sister ne maame bi ko na maame u begina wo baba na bayiye na sese ram se he maame we pa me be kire ne Kristo na one ne nana no nyina no mo didi me sese ata me sensu ne nani ade me sa no nim no ye frɛ ne mama kwadu na owale eben ante ya okay on se polo house o me sister bi nani eden pa no so ne be ya ka ne no be ya ka 100 years and Kristo nti waja ni nyina na waba be nya attack o mantem na ai say wo solitia no ti be gina ono ma me ne person obe kontokwa na me tu me ka me se me ba kra me tu ka ne bio na me se me koma me ne straight na bra me dru ma me no ka chensa mama me vesa me ba wo se oh nyame nipa mema na me se me ba me yesa me ba no na me starting say wo na say wo ye nyame nipa me no kasa no awro ne pabo na oda fom ma me panyin obetumi awo me o se sisi fa che me so for ma me fa che me starting say me bie ma no di nyame asema ma no ma me ni sun wo se me nya bie me se e kira boduku white ko chia wo ba no bible say muni wi asenkyene asenkyene ne da yira bia na ode hyenkyene be yede o se nya ma hwe bio eti si ko hwe bu what ya say nti ye nyina no ye nya ba ko what ya say nti nkomoni mu a me di nyame asem ma no na afa ne baba ko de ogusu som na me say sister wo ye sa enye hwe fi amutim na wa ya aka ne se bibi tu ba na sa o ba yi se ne wo fi esi ayi wo fi se wo no obe ka che so wo nkwase asem a wudi ni ano oba baba firi ni fi abonsen ne ma ba behwe wo maame ana se wo ba no da no menya enya ka eyaka de enti bi di nyame asem ma wo mo na me so mo so mo nya money devotion mo nkotwe mama mo nyina mo nya ba akopɛ na nyankopɔn anmie kwan ma no ne ma no o che na mama me ba we awu me so he mama me da ase mama me nya bio mama me da ase ede ni Kristo ye ka Kristo enya ka
ma yenyina yenye dai yenye biako se wanye biako no ntumi amfa woni ayonko bone anchena sabi nipa nya mehwe obi enu aye mehwe Ghana obi odi matam wani matam ne kwa me wo mo di matam kro mo kra ye madam fo pa nice one ebusia so wate eno sisi I say, one would dinner time, see a moon and a moon and now for one of the Yamin and also, Mr. Moore. Your friend said, what of time will be the bar? Crystal, 7 year old room. I'm going young upon your maybe for a while we an age with. Time will be the bar, a bundle. Makeups, no money, Sanya Manomano, a bit to me. You will say, and then maybe I would be quite Cecilia, Cecilia, no, or you make up into the high hill, so, and then it's a big sabbath to this. Oh, my best job. Obia when a journey ope. Obia when a journey ope. It's a young basic that. Obi on when you know, person to be on no for. Say, as a penny when you 40 years, when you're 30 years. Because when you make up with that, would you some make a children? Why you be that? Obedience or num for obedience or benum cocoa pa. Obedience and then the corner top. And to that be an attorney when you're dear and a comma headache. Actually, one will send you a nipa city. Dear, Yami, what will be a palmano? Me, I'm not God, but me person can human be another thing. Yes, mean to me on say me preaching so she me preach here. Wo obedo me prekope. Me preaching ni unika shawo ni won plan for tenja wo ma obi kuno wote ho nkwase asem. Daddy, where Jimmy? Ye preaching sir. Who ka ba bo sese ni onyankopon do wi ase. Boni o ma nipa o. Sister, brother, onipa bi atumi hwe ase. Enu ti no na moja no kakse no so de ato wa mayen. Se ye moja no amehwe nwu a, anka obibia ne wono wo betumi ye Kristo ni bio. Eti me me kan che se e na ja adwama wa bo adwama wu free ya na akọ. Wan na beti o preaching. Na asofo ma me che obi o preaching sa me tibi ko nanim. Hu me sa me ne adi yo. Me yes ada. Oh, preaching say adwama. Ma me che enye se adwama no ma me che adwama no obi nka so obi mu adwama. Tie boni wo ho. But by this time no senior onipa asura koduru no ade bi hono mu ayede akrokro na twi nipa yede e di firim enu ti na me ka cho se wo hia me na me preach ya ubesu excuse me to say La Paz me preach wo pa won say e meya drum bi ana o mu free say nyame nka o mu hu ya me do o mu tumi so me nsa e fu me ho no o mu su e de ti no o mu su woman in my dear no more, but woman is saying, yet, Nancy one a better somewhere, a bema won, born in our woman's idea now, war yano, and the anya bonnet my own, won't be for him. I have rock. We may do what time come to Jesus. Send your born in city beyond yes to Christo. Obey to me, Joe. But Jesus, and to move for preachers are not. I saw more fossil pose on you. I was so good. My mentor, dear, say one to me, my was some some median with mini a. Tvgh. What to me in country will say your friend say Tvgh unimidi nanso obesity by force. Oh, near Mechano, unimidi crana who crocra between oh, and then person will carry Tvgh nankasa would a canadian. Abushan for any summer diner in summer Cecilia Marfo a canyon or say only diner any beefy beer. Na onumpo de onyanka oneni ebetwa enwom chese amme dia enwoma bomu abrofo nwumi chese na west na de na ye titibi ankasa abusuafo aha attention tv me subscribe button no like and share video makram